नमस्कार. नमस्कार. सर, एक मुद्दाम मेळोंक काय दिसलें, कारण ते न्यू कायदे 3 येयला पळय, ताका लागून खुबशे गोंयांनूच पळयत जाल्यार गोंयांनूच म्हणटा आमी, की खुबशे बोवाळ चालू आसा. हे कितें कायदे, पयलींचे कशे कळे चलतले, कितें जातलें, हेचेर खूब बोवाळ चालू आसा. एक्झॅक्टली आमकां समजून घेवपाक जाय सर, हे कायदे कित्या खातीर चेंजीस केला, कित्या खातीर गरज आहा हेंची? 3 ऍक्ट आमच्याकडे चलताले पयलींपासून. एक इंडियन पिनल कोड, देन एक CRPC आणि एक आसतालो इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट. नाव दोज 3 laws have been sought to be replaced by भारतीय न्याय संहिता, देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता. सो आता हे कायदे केन्नाचे चेंज करपाची गरज आशिल्ली काय, आणि जर चेंज करपाची गरज आशिल्ली जाल्यार मातशें कितें बारीक तातूनच चेंज केल्यार काम जावपाचें काय कंप्लीट ओव्हरहॉलिंग म्हणजे रिपील करून नवीन हाडपाची गरज आशिल्ली काय, हातूर बरेच डिबेट आसा. एक गोष्ट आमकां मान्य करची पडटली की हे सगळे ब्रिटीश टायमार पास केल्ले ऍक्ट. आता जस्ट बिकॉज ते ब्रिटीश टायमार आशिल्ले म्हणून सगळे वायट आसा. आमचो एव्हिडन्स ऍक्ट, आमचो इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, हे तिनीच न्ही तर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट इज ऑल्सो देयर, पॉवर ऑफ अटर्नी ऍक्ट इज ऑल्सो ब्रिटीश. असे चडशे जे ऍक्ट आसा पळय हे ब्रिटीश टायमा वयलेच ऍक्ट आसा. डज इट मीन ऑल नीड टू बी रिप्लेस्ड? Does it mean that all or everything that has been done by British need to be done away with? बिलकुल तशें ना. पूण जशे जशे समाज बदलता तशे तशे कायद्यान कितें तरी चेंजीस करपाची गरज आसता. जे क्रायम्स त्या टायमाचेर अनकन्सिवेबल आशिल्ले, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तेन्ना तशे क्रायम जायनाशिल्ले. फॉर एक्झाम्पल आतां एक सायबर क्रायम घे. जेन्ना हो ऍक्ट पास जालो तेन्ना सायबर बी अशें कांय नाशिल्लें. सो नाव शुड देर बी अ सेपरेट सेक्शन फॉर सायबर क्रायम, और जे काय एक्झिस्टिंग फ्रॉड चलता किंवा फ्रॉडाचे अदरवायज जे रेग्युलर फ्रॉड जाताले, फेस टू फेस फ्रॉड जाताले किंवा स्वता वचून फ्रॉड जाताले, तातूनच ते चलोवपाचे. टेररिझम इतलें नाशिल्लें तेन्ना. टेररिझमाक लागून म्हणजे टाडा बिडा सारके कायदे IPCन तशें नाशिल्ले. सो देरफोर जेन्ना जेन्ना काळ जेन्ना बदलता तेन्ना तेन्ना ऍक्ट नीड्स टू चेंज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसायटी. तातूंतलेच अशें दिसून आयलां आतां की एक्झिस्टिंग आमचे जे IPC, CRPC अँड एव्हिडन्स ऍक्ट आसा, that is not serving the purpose, and there are certain more areas in which we require a kind of stricter law, and there are certain areas where आता एक ऑफेन्स जालो लहान कसलो तरी एक, फॉर एक्झाम्पल थेफ्ट बिलो 5,000 रुपीज, वेर कम्युनिटी सर्व्हिस आणि अशा तरेचे प्रावधान जे सगळीकडे आसा, जगभर आसा, ते इंट्रोड्यूस करपाचे काय ना. हे सगळे इम्पॉर्टंट गोष्टीची दखल घेऊन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज डिसायडेड टू come up with these 3 new laws, and according to me it's a welcome step. Am I saying that everything that was done by British was bad, or each and every section in IPC, CRPC or Evidence Act were bad? No, absolutely nothing like that. Just because it is done by British, it can't be anybody's case that everything should be done away with. रेल्वे तांच्यांनी हाडल्या, व्हॉट इज गुड वी शुड ऑलवेज रिटेन. बट त्या प्रमाणे कित्याक आता कॉन्ट्रोवर्सीचे लोक जे आता उलयतात पळय ना, ते इट इज ओनली बिकॉज somebody other day I heard saying that no, you have purposely changed to assert Hindutva, नावा चेंज केला, दिस इज इम्पोजिशन ऑफ सम हिंदी बिकॉज ती नावा तशी दिता. विल कम टू ईच अँड एव्हरीथिंग. Nobody says that everything that has been done by British was bad.
but there were certain things which needed to be changed in these laws, and that has been rightly done. Now, if you ask me, could it have been done by mere small amendments, or it required an entire gamut of changes that could not have been done by unless you repealed the earlier law? Well, my personal opinion is that uh, whenever a thing requires a kind of repairs to such an extent that it loses the very sanctity of it, then I think it's time that you replace that law. Okay. म्हणजे कशें आसा, खूप पोरणी गाडी असता पळय, खूप पोरणी गाडी असता, सीट चेंज करचे पडले, कार्बोरेटर चेंज करचो पडलो, तुजे सायलन्सर नवो घालचो पडलो, इंजिनाचेय काम आयले. आता सगळेच तू रिप्लेस केले म्हणजे दॅट मीन्स अनलेस यू आर फॉन्ड ऑफ दॅट नेम पयलींचे, यू हॅव चेंज एव्हरीथिंग बट द नेम इज सेम. या गोष्टीक काय अर्थ ना. दिस रिक्वायर्ड अ सबस्टॅन्शियल, अ मेजर चेंज. And accordingly, I think government, it was time that we come up with a law of this nature. पण सर जे पयलींचे केसीस चलताले जे ते केसीसांचे कितें जातालें कशें कितें आहा? पयलींचे ज्यो केसीस, हो ऍक्ट जो आसा हो 1 जुलयाच्यानूच लागून जाला, हे तिनूय ऍक्ट. सो देरफोर पयलींचे ज्यो केसीस आसा पळय त्यो पयलींच्या हाच्या प्रमाणेच चलतले. आतां केन्नाय कसलोय एक ऑफेन्स, एखादी गोष्ट तुवें केली, ती ऑफेन्स काय ना ऑफेन्स हे पयलीं ठरोवचें पडटा. आणि त्याच्या उपरांतूच तो क्रायम जातलो, कित्याक हातूंत आतां नव्योच्यो अश्यो 20-30 अशे नवीन क्रायम हाडल्यात, थोडे डिलीट केल्यात, थोड्यांचे डेफिनेशनां चेंज केल्यात. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल, or any law which has got substantial consequences cannot be made applicable retrospective. They are always made applicable prospective. So हे जे नवीन लॉज आसा ते 1 जुलय पासूनच जातले. आणि 1 जुलय पासून जे ऑफेन्स जाल्यात, इनफॅक्ट एफआयआर त्याच दिसा रजिस्टर जाल्या, फर्स्ट एफआयआर. एक सम हॉकर ही वॉज डुईंग, ताचे अगेन्स्ट कितें तरी जाल्या ती. सो आता जे ऍक्ट, आता जे नवीन ऑफेन्स जातले ते ह्या नवीन ह्याच्या प्रमाणे जातले. आणि पयलींचे जे ऍक्ट आसा ते ओल्ड ह्याच्या प्रमाणेच चलतले. सध्याच्या काळान तरी अशें, अनलेस अँड अंटील ऑल अर्लियर केसीस आर डिस्पोज्ड ऑफ, this act cannot be made applicable to each and every case which is running. सर जो नावांचो बोवाळ चल्ला तो कसो कितें आहा? See, नावांचो बोवाळ, first of all, I heard TV debates, then I heard articles to say that this is purposely, even in parliament somebody was saying this is done purposely to impose Hindi. पहिली गोष्ट म्हणजे हे जी नावं आसात भारतीय न्याय संहिता, these are not Hindi names, these are Sanskrit names. Exactly. And other than the names, the entire section भितर जर तुम्ही वळखल्यार, not one is, it is in English. Earlier was also in English. This present one is also in English. So therefore, those who are trying to say that no, this is an imposition of some kind of a North Indian culture, and they are coming at your doorstep, taking away your culture, this has got no sense. This has got no foundation. These are all politicals. They are entitled to this, but it does not. मेन डिस्कशन कित्याचेर आसूं शकता की हातून परिस्थिती चेंज जातली काय, हे ऍक्ट बरे आसा काय, जे ऑब्जेक्टिव्स, जे चेंजीस, जे लूप होल्स इन द सिस्टम हे पयलींच्या ऍक्टान, बिकॉज दॅट्स द रिजन यू आर ब्रॉट द ऍक्ट. विल दिस प्रेझेंट ऍक्ट विल बी एबल टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स, देन जे चेंजीस हाडल्या ते फळाक येतले काय, तातून म्हणजे विल दे बी फ्रुटफूल, आणि जे लूप होल पयलींच्या हातून आशिल्ले ते भरपाचें काम केलां काय ना, हे एक सबस्टॅन्शियल डिबेट. हाचेर कोणी तरी उलोवचें आणि ताचेर ऍक्टाक क्रिटिसायज करचो. दिस इम्पोजिशन ऑफ हिंदी हॅज गॉट नो सबस्टन्स इन इट. सर पण हे फुलफिलमेंट कशें जातलें हे ऍक्टा थ्रू? कितें मेजर चेंजीस आसा भितर? Each act we will come separately. Each act will come separately. But see, in the test of any criminal law, or for that matter, in any civil law also, is whether
a justice has been done. One. Two, justice has been done whether in time bound manner, limita bhitar zala ki na. Then if accused is there, has he got fair trial? Third is redressal of the grievance, म्हणजे विक्टीम असता पळय तिच्या खातीर कितें तरी, अल्टिमेटली ऑल्दो तुम्ही जरी म्हटले की ऑफेन्सेस अगेन्स्ट द नेचर, अगेन्स्ट द सोसायटी, whether redressal of the grievance of the victim is done or not, and whether society has evolved by bringing this law. Ultimate aim is where zero काय केन्ना जावचेच ना, पूण coming to a society where crimes are reducing and society becomes more safer, happier and healthier, crime free. That is the test. So whether that will happen or not is something which needs to be discussed. If you ask me, the provisions in all three acts read together can give you a fair trial. हातून 4-5 of course in detail जेन्ना आमी IPC आणि CRPC आणि evidence जेन्ना आमी वतले, that time we will take it in detail. But there are many sections. For example, earlier there was no fixed time limit for filing of the charge sheet. त्यांच्यानी आता ते 180 days केले. So within 180 days the charge sheet has to be filed. Then recording of the evidence in video camera. So फाल्यां हे चेंज जातात आणि कितें ते बदलली, साक्ष फिरवली आणि त्याचे पेपराचेर जेन्ना हेडलायन्स जातले पळय, there'll be enough material to contradict. पुलीस टॉर्चर आणि कितें म्हणटाले पळय, तातूंतय of course zero it never comes, but at least some checks and balances have been sought to be done. So I think by and large this will help. This was needed. Then forensic medicine, involvement of a forensic this even at the time of investigation and other things, that has been introduced. Then criminal procedure code, म्हणजे कसलोय एकदा crime जालो, there are 3 acts. One is the act which you do is defined. Now for example, let's say theft. आता तुवें कितें केल्यार ती चोरी जातली हे IPC डिसायड करता. मागीर त्याच्या उपरांत तुवें चोरी केल्या उपरांत तुका अरेस्ट जातली काय ना, तुका अरेस्ट जाली का बेल खंय करपाची, मागीर तुजी ट्रायल केन्ना स्टार्ट जातली, मागीर ते खंयच्या कोर्टान वतली, हे CRPC डिसायड करता. आणि एविडन्स, कसले कसले एविडन्स ती हाडपाक शकता. देन एविडन्साक ते वेट कितले, कोर्ट whether it can be taken as a conclusive proof or not, एविडन्स कशा तरेन प्रोड्यूस करचे पडटा, करपाक जाय, हे सगळे इंडियन एविडन्स ऍक्ट डिसायड करता. what are certain things that could be presumed, हे all those things एविडन्स येतात. हातून बरेचशे असे सेक्शन्स आशिल्ले जे आता इरिलेवंट जाल्यात. बरेचशे असे सेक्शन आशिल्ले जे म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉनिक एविडन्स, that has been introduced much late. At the time when act was passed, those things were not there. So certain things required to be amended, certain things need to be repealed, certain things need to be upgraded, certain things need to be introduced afresh. Those all things have been done. This is to keep society updated. As many transactions, many this, आज फक्त WhatsAppचेर एनर्जर जाता. At one time there was no evidentiary value to it. Today there is an evidentiary value. There is a particular way where you have to give certificate, expertaचे certificate लावून ते produce करपाचे कोर्टाच्या समोर, मागीर that act becomes admissible. So these things will certainly, if you ask me, of course कसलेय नवे act म्हणा किंवा कसलेय हे म्हणा, फायनली इट इज फॉर द पीपल. सोसायटी जोपर्यंत विजिलंट जावची ना आणि लोक, पीपल हू रन द सिस्टम ते केपेबल आसचे ना, तोपर्यंत खंयची जस्ट मेअर पासिंग ऑफ द ऍक्ट इज नॉट, ऑफकोर्स दॅट इज नेसेसरी, दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. बट ते खरेंच ऑन ग्राउंड चलोवपाचें काम हे लोकांचे, बऱ्या आदोगादांचे, बऱ्या जुइजांचे आणि बऱ्या लोकांचे, एविडन्स कोण हाडून दिता आणि कोण कितें इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीज म्हणा तांचें काम.
when they will put in an efforts, हम्म. all these things results will come. सर पण अशें एक आसा न्ही की जे कोर्टान केसीस वयता खबर ते बेगीन काबारूच जायना, सो हितून मेजर कितें फरक पडटा हातून हेजेरूच हातून टायम हा. बाउंड डिस्पोजलाचे तांच्यांनी हा. हे दिल्ले आसा, टायम बाउंड हा. डिस्पोजल तांचे हम्म. जावचे म्हणून तातूंत 3 वर्सां आनी कितें इवन चार्जशिटाक सुद्दां टायम घातला तेणी, रिफॉर्मेशनाचेर घातला तेंच्यांनी, खूब हे केलां आसा. Another thing what has been see, as the society evolves, we have to also take into consideration the gender justice. Okay. Now, earlier act was not gender neutral. Gender bias हे आसतालेच तातूंत. Now, for example, say molestation. Now, molestation it could be done only by a man. पयलींच्या एक्टा प्रमाणे, पण आताचो एक्ट आसा पळय तातूंत इवन इट हॅज बिकम त्यांनी सगळीकडे वेरेवर इट इज पॉसिबल अ मॅनाचो काडून पर्सन असो शब्द वापरला. सो देरफॉर नाव दॅट ऑफेन्स कॅन बी एज फार एज परपेट्रेटर इज कन्सर्न, इट इज जेंडर न्यूट्रल. नॉट एज फार एज विक्टीम इज कन्सर्न. अजून दादल्यांचे रेप असो रेकग्नायज करूं ना तेंच्यांनी, बट एटलिस्ट एज फार एज परपेट्रेटर इज कन्सर्न, the act has become gender neutral, and that I see a major step. हो एक पयलींच्या आणि आजच्या म्हणजे एक समाजाचो किंवा सरकाराचो दृष्टिकोन हातून दिसून येता. And this I think that many laws are becoming gender neutral now. Even Supreme Court has issued a circular also that while arguing also you avoid terms like जे gender neutral terms असतात तसे वापरपाचे म्हणून मध्ये एक सर्क्युलर हे जाल्ले. This act is in furtherance with that, where this act tries to be, keep both gender. This is the first step. Of course, we have a long way to go. Not just perpetrator. I am of the opinion that even vis-a-vis victim is concerned, also the act has to become gender neutral. But there is a long way for that. प्रत्येक ऍक्टांचे एडवांटेजीस आणि डिसएडवांटेजीस असता. ह्या ऍक्टांचे तिनूय ऍक्टांचे डिसएडवांटेजीस कितें जावपाक शकता? डिसएडवांटेजीस म्हाका जर तुमी विचारले जाल्यार वेदर वी आर इक्विप्ड, म्हटलें खरें 180 दिसा भितर तुमी चार्जशीट फायल करपाक. पुलीस इज सो मच ओवरबर्डन. ते 180 दिसा भितर हे चार्जशीट फायल करूंक शकतले काय इतली मॅन पॉवर आमचे कडेन आसा. देन सो मेनी न्यू थिंग्स हॅव बीन इंट्रोड्यूस, ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी मेनी टायम्स न्ही थिंग्स हॅव बीन इंट्रोड्यूस वेल, बट ऑन ग्राउंड ताचे आतां तुमी जीएसटीचेच पळया न्ही, इट्स अ वंडरफूल दीस, बट ऑन द ग्राउंड इनिशियली कितले हिकअप्स आसले, 50-60 फावटी त्यांनी चेंज केले. सो डू वी हॅव अ रोड मॅप फॉर दीस? हे नवीन सेक्शन हे केला तातूंत आमचे इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीक तुम्ही ट्रेनिंग दिला काय? कित्याक आतां आज नाव यू कांट बुक एनीबडी इन द अर्लियर ऑफेन्स. सो तांकां तेंचे अपग्रेडेशन स्वताचें जाला काय? ह्या गोष्टीचेर अजून काय डेटा अवेलेबल ना, आणि ते जर ना जाल्यार थंय इनिशियल हिकअप्स आणि ह्याचो बेनिफीट जो आसा तो एक्युज्डाकूच वतलो. So if now as per new act, now evidence is to be recorded under video camera. Ata if tomorrow court says that no, it was a mandatory provision, आणि समजा केले ना अशें धरून, and in spite of you may having a good case, it may result into just example loud thinking whatever. So many things which have been made compulsory, this had to be done, that had to be done. Now digital evidence तेंच्यांनी एक्सपर्टाची सर्टिफिकेट सांगल्या, ती जर कितें प्रोड्यूस केली ना फॉर सम रिजन, then that evidence cannot be read. Earlier आमी एटलीस्ट बाकीचे एविडन्स, now that evidence has to be totally discarded. अशे many things which has been brought, ताचे first putting infrastructure in the place, first giving proper training, because my personal this is hardly any investigating officer have learned this. तांचे ट्रेनिंग ऑफकोर्स केन्ना जातले, कशें जातले, कोण दितलो, कशा पद्दतीन जातले, बाकीचे गोष्टी अपग्रेड केन्ना जातल्यो, ह्यो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग दॅट नीड्स टू बी.
आनी प्रत्येक फावटी पळयलें जाल्यार सामान्य मनशाक खूब त्रास जाता कारण तांचेर एक हाय नॉलेज आसता किंवा तांकां समजूंक पावना आनी ताका लागून खुबशे हांकां प्रॉब्लम जाता. सो सामान्य मनीस कशें अंडरस्टँड करतले? Yes, now सामान्य मनीस आता in fact after the digitalization, if somebody wants to now at least in a place like Goa, I think everybody has an access to net. Plus of course गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हाचेर लोकांक एज्युकेट करप म्हणून. खंयच्याय एक्टान बेसिक 2 ते 3 गोष्टी तरी आसपाकूच जाय. एक म्हणटात तेचे ते फॉर्मॅलिटी म्हणून गॅझेटेचेर नोबडी गोज टू रीड गॅझेट. ताचे नॉलेज आसपाक जाय लोकांक की अशा तरेन बिकॉज फंडामेंटल ऑफ एनी लॉ इज दॅट इग्नोरन्स ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. म्हणजे यू कॅनॉट टेक डिफेन्स अरे आपल्याक ते खबर नाशिल्लें अशें एक्सक्यूज नाल्यार मागीर सगळेच लोक म्हणटाले आपल्याक मर्डरचो खबर नाशिल्लें म्हणून. So therefore, if when the duty is cast upon the citizen that you have to be learned enough to know these things, I think reciprocal obligation is on the state to educate citizenry about these new laws. Although I must say that formalities have been completed. जे invite ऑब्जेक्शनाक दवरिल्ले, then enough पेपराचेर म्हणा किंवा गॅझेटाचेर पब्लिश करप through various media, and they have been able to tell, but go to the people, reach the people. But हो act इतली वर्सां चलत आयला न्ही, people are used to तांकां तांच्या पयलींच्या एक्टा बद्दल जितले आतां खबर आशिल्ले नव्या एक्टा बद्दल तितले as the time progresses, I think that will happen. Another thing is the test. Since I was saying that uniformity that is maintained. It's not that it is different for different people. And third is certainty. हे एक्टाचे एक सक्सेसफुल एक्टीचे these are talk about knowledge. Then uniformity. The other two things are, I don't think so there is any issue. Uniformity is maintained. The certainty is also there. And पयलींच्या हातून कशें आशिल्लें, so many things were clustered. This new act is structured in a much better way in comparison to the earlier act. आती एविडन्साची थोडी सेक्शनां पयलीं थोडी हांगा थोडी थंय थोडी हांगा एक्ट सुद्दां इवन CRPCचे दीस दे हॅव स्ट्रक्चर्ड. म्हणजे नवी सेक्शनां ऍड करून किंवा पयलीं जे इरलेवंट आसले ते काडून दे हॅव स्ट्रक्चर्ड इट वेल. नाव फायनली टू से आय थिंक ultimately the test would be whether it has evolved for the betterment of the society, whether from crime oriented laws or for something that was dealing with crimes. Are we moving towards justice and reformation? Unless that does not happen, no criminal law suffices its purpose. That is the shift that we are looking for. That from merely affording and trying and giving punishment, I think justice should be done, and society needs, or criminal needs to be reformed, and world needs to be a better place, or society needs to be a better place. That should be the test. आमी डिटेल्सान हेजेर बाकीच्या व्हिडिओनी उलोवयात, पण हेजें इंट्रोडक्शन म्हणून आमकां समजून घेवपाक जाय. हांव सामान्य लोकूच परत परत शब्द कित्याक यूज करता, कारण जे कोण शिकणारे आसा, लॉ स्टुडंट्स आसा तांकां इजिली कळटलें हे गजाली, शिकपाचें पडटलें. जे कोण नॉर्मल जावन मिडिया आसा, आमकां वेबसायटूच आमी कितें ओपन करनात, हे सगळे वेबसायट डिजिटल प्लॅटफॉर्म सगळे कितें ओपन करपाक पावना. सो तेंच्या कडेन कशें पावतले किंवा तेंच्यांनी कशें समजून घेवपाक जाय सगळे गजाली, इंट्रोडक्शन्स म्हणून. एज आय सेड, 2-3 गोष्ट. पहिली गोष्ट म्हणजे ऑफकोर्स गव्हर्मेंटाचे ड्युटी ती टू होल्ड डिबेट्स. देन सोशल ऑर्गनायझेशन असतात तांचे काम ते. In fact, law colleges also, they go in villages, they set up camps, and they try to educate people. And now with social media and regular media also, these things are so that now if somebody wants to learn, I think medium is no bar. Means availability or access to the knowledge can't be a bar.
that if somebody wants, I think there is enough of places, there is enough of opportunities, and there are enough of areas where he can sources that he can go and learn. सो हेजें कन्क्लुजन काडपाक जाय जाल्यार कितें आसपाक शकता ह्या डिस्कशनाचेर? कन्क्लुजन सी सबस्टेन्शियल कन्क्लुजन काडपाक न्ही, हो ऍक्ट थोड्या वेळान थोडो वेळ चलपाक जाय, अँड देन इनिशियली ऑफकोर्स यू विल हॅव अ टीथिंग प्रॉब्लम, but after few years, that maybe 1 year, 2 years, 3 years, we will really get the sense of whether it is going in the right direction or not. I look at it anything basically. गाडी नवी घेवप, काडप, नवी घेवप, किंवा फ्लॅट आसा तो विकून घर बांदप, किंवा कसलोय तुवें डिसिजन घेता आसतना तातूंत प्लस आनी मायनस पॉयंट्स हे असतात. जेन्ना पळय प्लस चड आसता पळय तेन्ना तूं ती गोष्ट घेवपाक वता. मायनस पॉयंट म्हणजे तुजे इन्स्टॉलमेंट स्टार्ट जाले, त्या उपरांत तुका घर रावपाकूय मेळटली. भुरगीं व्हडलीं जाल्यार तांकांय रूम जाय पडटा, चली व्हडली जाल्यार ताका सेपरेट रूम जाय. So therefore, you from a small house, you shift to a bigger house. There are so many plus and negative. Plus is better. That's why you go in. Otherwise, कित्याक आसा तुजें घर स्वतानी. Why do you need to go to a better place or a different place? तसो हो act, if you see the plus and minuses, I think the plus has it, and this needed to be done. And I don't see if there is a cooperation from all sectors. Good investigation, they are educated, people are educated, and machinery works well. I think this will do a lot better. Yes. May not be 100%, but to a large extent, the problem will be solved. Yes. सो आयज ह्या डिस्कशनान फक्त आमी इंट्रोडक्शन तुमी बऱ्याशें आमकां समजून सांगले, त्या खातीर थँक्यू. आनी बेगिनूच आमी प्रॉपर आमी टोटल डिस्कशन्स करूया, जेणे करून गेस्टांक सुद्धा डिटेलान स्टडी करपाक गावतलें. आयपीसीचेर, सीआरपीसीचेर आनी एविडन्साचेर सेपरेट हे करून आमी, so that we can restrict ourselves only to IPC in one episode, CRPC in another episode, and evidence in the third episode. आणि ह्या व्हिडिओन जस्ट सांगपाक सोदता की जर कोणाक व्ह्युअर्सांक प्रश्न आसा ज्या रिगार्डिंग फुडें, जाल्यार प्लीज सेंड करपाक सुद्दां शकता आमी, जेणे करून आमी फुडल्या एपिसोडान सराक विचारपाक शकता. थँक्यू सो मच. येस.